yakni benta jongga kubor la OneRaj P daga fatafat online shopping store. Director ke Health Services Dr. Aman War ulo ang bakajilla kala banle tang kumba praspa atli test halor COVID-19 hakashisngi habai kran beginong tho khobor Dr. War ulai thu bakanigrims kala banle Andrews patli ki test hakashisngi karba Pasteur Institute Batura Civil Hospital kila banle Marshis patli nakaliang DHS ulo ang bakadaw ke jingslam ban yo report kade nakadaw babon palar kinong muna ki belum khamtam na ki bawana shabar berkumju na ki tu ki brio ke bekandu ye ki belong positive. Kapag diagram sekolah ada orang ini clear mana kita terus patah. Dekat turun kali sispa. Dekawin, ha. Kadang Muslim report. Dengan nama pun kita kali yang ini, balai begini ki sakut kini ki satu. Petang nang ni mentah ni hak test, ni hadu ni lapar ki sampel jenis 800 aja. Kendai spa satu. Mo, awaited mentah kita long spa aku ah. Kini kita long menen mengifat. Samantha kasih menen janib. Sebentar kesini, mendai tang kini kita ni sekian bawan mo. Kita ham kerja bantip ya kadang ke tes kadang ini kita ni sekamta. Nomor balik kita hapan sah apa karantin, kita hap sah kembali asing lagi sini lah ni teng nyusi, ko ana iga report, baki laban tip ya ke status lagi. Mendai nolong ni kita contact tracing kita bagi lagi high risk case. Kita sekitar kita voluntary kita bawan, kita bawa yang kedua kita mo. Kita sekitar tes kejungi kita bawan dapat Chantia Hills. Mo, kibawan nang tin nari buhay, ibarong, kilitanis. Dan nata kata ko dan kani ka backlog of survey ba. Tingil ay divide no, yaka East Kasi, yaka East Kasi Hills, ka Chantia Hills, baraat. Mo, yin pado ini kita sungki jongi sapo negrams. Mo, kini ribuhay West Kasil but South West Kasil yin pado hapo Pasteur. Test ki bangko apa dari tip kerki sibu ke balau crucial ini bagi dari tip kerki itu gibar kawa pada itu gibar kita symptoms kita muka ngiko apa dia tip kerki kemudian kita hafal dia apa Pasteur nama hanigram su ki haban test ki jong la jong contact tracing apa hanigram su udah ki post pangon ki haban tip ki satu statement ta komentar kita le ini we banari boy niyo ini di up pang apa ortho the bone ng tuna po ortho what na marba naru badan to positive case pun kita di badan to 4 kilong infected barhat takadaw taslam ha kani banyo ay gini report kita ni ko hana bagi jak sample nay bagi jak sample ki sample kita nang to tangbalong ki have high priority siya yano badi ban election ko ki negre runta priority choki kalong ba kita high risk contact badi ki choki ki bakila pharo sing itu di priority ki Teng-teng kiri rami ke mesin kumta asal pentaman kasi teng-teng kadang jingtut ki hapan sange sya ki hapan fix ya katu jingtut dan tes yang tara ka sempor yang ni po Pasteur Institute tu kalau kumju ini tambah ni pada ka dan arteri ke mesin digila banle ski tema dipendap pada itu tes juga tes aga wei mo kajing Islam kalau ada blast ki tes ni hapan upload situ hap type carefully gitu barakhat mo ba kadang bang 6 juga bakla upload di katu kum lain les kisah pak pada keleng ki district nak ki district pada kisah jiat foto ki pada ki joki ki balong negatif take kisah tip status